Cijeli dan i noć, jedno u mom životu. To meštre, je, imamo ih! Imamo po zlato! To je po zlato, da, vidi ga, pravi navijač. Svjetsko rukometno prvenstvo 2025. Evo nas u društvu dvojice jednog stari garde jednog koji će nastaviti ovu priču koja je ovjenčana još jednom medaljom. Igor Karačić, Ivan Martinović, ajmo prednost ipak starije.